Colomaklis Chavile Silli Kakwa Jesucristo, José Baon San Lucas. Joreb lak parise ki relajiru di Jesus nak chitsekan krikin. Ki ok di Jesus saruchosh lak parise ut koshilang sa mesh. Sa litenamit ang kwang huni ishk ahmak. Nak kishnaw nak di Jesus jo chilang sa mesh saruchosh lak parise kishkam kun sa kimet chisunung ilpan. Koshkerek chirish di Jesus chirok ut ki ok chtiabak ut chistakresingilep lirok krikin ishtialtu. Chirish chikaan Kishchaki obresieb lirok rikin rismal shkolom. Yo jitsu balep uchtir balep rikin sunung hilpan. Nakiril an lah parisei ki kokok rel Jesus kishtie sahcho. Wita profeta in naksnaurah ani utkachi iskul ali jochi okre shmana kahmak. Kichakok li Jesus ut kishtiere. At Simon, intie kunak nale bakwe. Utaan kishtie. Kiat solonel. Li Jesus kishtie. Huibeb chikwin kek asok chiru hun keolto. Huib mil chitumin lishkas lihun ut huib sient chitumin lishkas lihun chik. Nak kiril nak makak arut teishtohkui. Nak keolto kisachep lishkas shkabichale. Ani reban likashal taraokre. Kichakok lak Simon. Nin kohlanach alina bash kash sachek. Kisumek. Sakaltia lishati. Tohanak li Jesus kisut kesirip sashkaya bali ish ut kishtiere lak Simon. Manakakwili ishkain. Sholin okak sala kochoch utinkashak eschach baliko. Aban aan takresiliko rikin lishti alru ut chakyobresi rikin lirismal sholom. Laat inkashat tsupu. Abanaan challenge kokik agwikin inkash kana tsubale blikok. Laat inkashat yulin holom rikin aseit. Abanaan yule blikok rikin ban. Hokanak ninki agwe. Kuy bilep sach bilep lishki lamak panak ashal sraw. Awut likyal kachin shmak na kuye kachin akwi naraw. Ut kishtiere li ishq. Kuy bilep sach bilep chiklamak. Qabli kwan keb sa mesh rosh beneb keok kishtie bash chiri bilebri. Ani ainak naskuye limak. Abana li Jesus kishtiere li ishq. La papash koloka agwe. Atyu sa tuktukil usilar. Ratin likakwa
Adakah